Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Sekali nak. Kayak diqra'na. Kayak diqra'na. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil Ghai. khayri wa Ya, ini wallazina yu'minuna wa ini dulu. Ini. bima sila li ilaika wa bil akhirati hum Di tangan kanan. ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika Mul. innal ladzina Barusan. alaihim
am am lam tun zir hum la yu'minun hatta Allahu ala qulubihim wa ala Sama-sama. ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Kawahul azim. Siapa namanya? Sultan Zain Al-Fatih. Nama ayah siapa? Tokoh Zarodi. Nama umi siapa? Nurul Usnul. Nama panjang umi siapa? Hah? Nama panjang umi. Nama umi Fazlia. Husnul Fadia. Abang Pupun kampungnya di mana? Desa Pangun. Desa Pango Bambung. Ya. Abang Pupun berapa tahun umurnya? 5 tahun. Ya, Abang Pupun kelas berapa? Kelas B B berapa? B7. 7. B7. Ibu Abang Pupun siapa? Ibu apa aja? Ibu Halim, Ibu Putri. Ibu Halim dengan Ibu Putri. Ibu Putri beri salam. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.